It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Time check in the studios. 12 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. It's a brand new day, a brand new Monday. And the week starts right here on DL 106.9 megahertz. Fresh energy, fresh starts, fresh blessings. Nina wa hanuma no pay. Ya den sem no ebro. Na anopay. We are streaming live on Facebook. We join here live on Facebook and also share link no. I'm of Frobin etumi ahwebi and anopay. Fresh blessings, fresh motivation. Let's rise, let's shine, and step into this week with confidence. Together with my able team, Shaba Kojo Samibi, executive producer, DJ Afiba, DJ Marion, Ebwana na pay what to social media and so Kofi Taylor. And if a team in our territory and ya dijumedianum, ya de bro, ya today didn't set Anidaso Wɔhɔ ma Obia. And ya juada. Wabu sumeno, that was where you know. One film pim yenu any edunum. What's today be the 24th day of the month of November. And I pay your chamu akwaba. Johnny live on Facebook Oba. No one share link no. I'm a fufuro so to me ahwebi and anapay live on Facebook, live on YouTube and anapay. Jumadi anything Eddie Anidaso homobia. Me mo akwaba. Minyaba ma wutie me anapay. Yentu ye hon for kakra. Yen she ye hon krai. Me therefore sometimes some things are not meant for you. I told you maybe one of my we are there and you they are not within your destiny to acquire them. Some things are not meant for you. They are not within your destiny to acquire them. When you are found now, into me how and you may be one of my how krana and ya dia won sabeka. They are not within your destiny to have them. When you go pon one farm out, into me how home. And I pay meka wohin aha bo ho asem actual. The whole of Israel that they share wohin Ahab insa King Ahab na ya ne dia
na Israel nyinaa yɛ ɔhen Ahab dea. But adeɛ baako bɛnti no ɔhwere na hindie. Ɛyɛ dɛn? Nti na ɔhwere na hindie no. Nabot bɔ bitro nti, Nabot ne bɔ bitro nti. Ɔhen Ahab ɛhwere na hindie. The vineyard that belongs to Nabot. No per se. And also ɛbɛka ne deɛ ho. No per se. Nabot bɔ bitro no ɛnso ba bɛyɛ ne dea. Ɛno nti wɔhwere na hindie. Anapa yi, me nuaba, sister, brother, me maame, me papa wotie me. Fofa. Die kura no mane nso mobo wate. Die kura wo bia no, masade no, enso mobo. Memo wani mbre obi ade de biara da. Be content with what you have. Ohin Ahab, nani bre Nabot bo bitro no. Ahindie na hwere no. Be content with what you have. When him say penifo wakasa bia waka ani bre wo hoi edo wafa. Ti mem wani mbre di obi wo kakra na kuta no ma ne nsom mfama wo. Be content with what you have. Ohin Ahab, what kind 1 King 21 na Nabot one Ohin Ahab ho asem no ewo ho. Chana pay me sada me sayem na dwada na pay mesrew minua ba ma wutie me na pay mesrew se kakra na kuta wo no de wo no mo ani nso mem wani mbre obi ade da biara da. Ohin Ahab na ni bre Nabot bo bitro no ahindie no ebo no. Mr. Be content with what you have. Anibre do wafa. Good morning. Michamu akwaba na penyanko ponhwa. Wonyo kese from a hitman from a bra kwaba na marching. DLFM 106.9. Mommy. 19 minutes after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And it's a brand new Monday. And that's all. Yeah, then you can say. Mama, our friend is 0593406565. I want you for Friday as sibling. 0593406565. 0534-050199. Join you live on Facebook. Share link now. For being soon to me, Rebbe and pay. Try to phone into 0593406565. 0534-050199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Wabaya Jiwa Magi, I don't pay what pump to say. Adomoni afeyi me ho ye pa. De Nyankopon ase. Na wafo ne nso nyina ho ye. De Nyame ase. Mu sesa so na Awurade abo no wabusua nyina ho ban. Okay. Ye ho ye pa. Anope ye da Awurade ase. Wone bambo ne ne hweso pa. A wode ahwe ye. Ene do. Awurade abie ye odonpon. Waka ya kan te asefo ho a.
yen fana si da ni da biara da ye da urade afe won bambo a wabɔ yen wo yen defini yen fidam urade hwɛ yen so ye ne ye ma ye ne ye nananom won so ne wabusua famene na busua kofine na busua DLFM busua kase urade anya wo mo ogusu kura mo obehwɛ mo so ma defini mo fi ba be ya somdwi o my Ghana anopa urade e bi ni han no enura nsu atɔ ewie ma ye wiru dududududu ye da urade afe wo de waye enkwala eko school ye de won nyina enu Yesu bojam youth empanifu urade mo bibia ho ban no for bibia konframa ye ho mi ya ntɔ ye ntuye o de akyɛ ye nkwade a na ya sida o oni nyame nyadwuma Auntie Magia that say good morning. Hello, good morning, Bracom. Me ba che fro say. Watch a friend time because they be so. Samia no pay na Nyankopon say. You and the pay the me ate no kata no say. Send no ama en kwamba tata mada bo jombo jeje. Say you will say be one na do a yes or na do mara kwa. Ya ma na ask them po we the biada. Na ya ma mbota abu yin na ye. Abla ye ti ase. Nti an pe men pa boy so ya menche ndi so bibia so mo bibia ko so biara. Ya me mama ni ye hira. Meda na so na do. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi ma to say no pay. Nyame adom obra kwa na ba jo so e. Nyame adom me ho ye pa ye na nyame ase. Ye dan nyame ase o ne hwe so pane ne ho mobro ne bambo kese a odi ato me ne wo ene ye busuafo nyina so adom ne ti amen. Amen. Good morning. Bra. Yes sir, me ba che fro say. Bra, ba che fro mi sa ko de. Me ka sa fitama committee 11. Ana pay ye na Nyankopon ase. Bra, Nyankopon hira fo e wo nkran hye ansem a odemaye anopa bia. Amen. Won abrabo mu ni emesua ne say me ni obi compete. I compete with myself. Me wo ba ko a pese da bia no me pre ba ko aka ho. Ni mo mi hwe obi dia owo emfa mo me bra. Nyame hira o onto nkwanam. Yo anopa me da nyame ase ama me sofo pani. Honorable Dr. Richard Geronduche Anyagbede Adona International Ministry so for Papa 1 Papa Diani Obium ni wi akire meda nyame ase ama me yere ene me ma meda nyame ase ama Drazila meda nyame ase ama me sister Mekua 49 nana amanse premi ene Asante Zongo Nyankopon hira o Hitman Nankopon hira DLFM fo nyina. Right. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba cho me ho ye pa fro say. Moses new Dawanya. Ana pay ye na Nyankopon ase Moses. Mo penso asida no ayi no na de me radi. Ya wa ya mai no esunyambo. Yes ye da na sio na dum no nti. Amen. Amen Moses. Good morning. Hello, good morning. Me ba cho fro say. Ana pay ye na Nyankopon ase Sandra. Akomna no pensi ye na Nyankopon ase. Wona adom na humobra. Mama na e kese wen so. Enda juada. Wasama ye hune highlife say asidan kan edinda. Besada na Nyankopon ase ma DLFM workers ni na. Besada na mi ase mama ma pesla fusu. Ane kwa na ebusua ni na Nyankopon kasa enka omo no mo ombo mo ba bebi bi owo ya. Na kwa na nyame nka mo. Amen. Good morning. Morning Bracom. Me ba cho fro say. Odon yes legono gbo. Ana pay ye na Nyankopon ase. Ana pa ni nyame ase bebre. Wa ye nyama bebre. Bracom. Nisa na pa wo nyame hira o. Nyame hira obi biara. Amen. Amen. Me that's so unso. What to me a friend pay. 0593406565. Hello, good morning. Good morning. Me ba che fro say. Achoma Cassandra. Mama na pay na Nyankopon ase. No pay me da radio ase. Se wa ma divine selection aka me me mani me busia. E de radio ase so akosi a cha. Ufodi afrawes ono so na bra bo ya rekoda hospital. Yes, chiri aponya kupon so be koso a training sabasan woni so. E wo kufudi a Roman. Because wa da nyame ase e wo anti Amelia dodowa abrabom. Me de radio ase. E wo anti Abra e wo afie nyanso abrabom. Me de radio ase Asante Zongo wasi abrabom. Pressure fans for na ya abrabom.
ne nyame nyɛ adwuma. Right, Mate me that's a papa. So won't so what to me a friend pay 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for saying. Pastor Dixon Bada, I can quite quickly drug by the Christian region. I'll pay your name, Uncle Passe. That's a Yakonia, and a pencil that the Chilean Pambasaya dome, but or body, the Damas, and other place. Then some Quacata from Quanama TV from Danas, Samaria, Samano Mangana, man, pen, Nabra from Mina. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch Mrs. Mintana pay what to say. Bako vano hoya pa na monso. Nyame adom ye hoya pa ye na nyame ase. Bako vano pensu ye da nyame ase. O ye ni adoye odi adoye. Ano pray to shemada boju moje di mu afusan. Endre anopa minim ye fi ye me baba aku gidi hospital. Enso ya ba fi de radiato wo ho. De nyame ase bebre. E woni oye wo ya bra abomu. Ye nsem fatew. Na ebone kura no tese ye papa ye na ye no kura no ono nyame asem tese ye ntuma gutu n'enim na ye papa nti esere ade so nko so mbo ye ho ba ye ni efiefo nyina ye hyanensa nsem na ye wo onko ye okonta ban so ye koba ye de aseda be ma no DLFM nti ye nka ya no ntum deni de nyina e be ka urade ye ene na aseda e de be ma na deni de nyina da kwabra ano pemiketu ni ho mo bia o sani esie bia no obia bedru obi na bo no nyum sa wo fie wale den obi so ni fie wo fie echi nti aye den ya me be che ni ho anyunya e ba den ka ho no sie den ni den nyina na wo de bia no pankofo twen asomo apie nti Ewurade ọma wa ho ọden ya soronko ọma wa ho ọden ho ntochema ọmọ ho ban adetemi nyina ye de aseda be mo no Ewurade den ni den nyina woni oye maye nti onka ye no yi ọmọ nka ye mumu ye ne ye mra so ohun ye mobo den ni den nyina na DLFM nti no ono Ewurade ye be den ase den ni den nyina e wo Yesu din amen. Good morning. Hello, good morning. What, Debbie? Good morning. Me patch for say. Too bad. Live on Facebook, live on YouTube. 059340 6565 0534 050199. Hello, good morning. Good morning. Me patch for say. Bajo mako ni taifa. Ada pay yen nyanko passe. Yo, nyege de nyame no fata onu kwa na yi efem e da na ti bebre won se do ye asen so ni e koda na bi e da ye na so ye sere ye no na ni fani fran ni nye mo de nye ye nyan fa ni tumi ne mo ye na dum na wo de adum ye no en wa mi asan so bi e da na ti bebre mama bi sunya no da na ti mama da na ti mama nana no e da na ti so sumu aduma ye fo amowo bi aduna nyame onka mo ho no mo mu ba the dana anase ema ma me anti my say anope nakopon enfene so na da bi obefi bi anti ma de bi obefi akobi a on fa nko no on fa mbra bisa de bia enu nyame the dana se so ma obaya e wo Medina nakopon on ka no pe e dana se libre o man konkon dana nyame so on ga yen so o mo ye mo ban adum ye mo bonti amen. Good morning. Mommy, oh, Hitman. Mama said to sign up pay. Na no pay nyamia dumunti ye ho ye. Ye de nyamia se ho ye no. Ye da nyamia se wa hwe ye so amaya sa abeto na ochifu fro. Ye sra ne so obehwe ye so se de o hwe ye so mre nyina mu. Hitman me de wo hye nyame nsa se onko so no bo hu ban woni wabusia nyinara. Amen. Na tembia nyankranhia sam sei na fadom ye ye de anko nso se no wa ma ye hu say yes ese say ye sorry a ye da nyame ase nti ye da nyame ase wo ye ni ye ma ye bambo anyame e bo ye hu ban omo wa mo no ni nyinara Ghana fo nyina DL asafo nyinara ye de omo nyina hye rade nsa so nkoso no mbo ye hu ban saa me da nyame ase e wo Roman so na brabo so da nyame ase kase
said the amount Yamayan, Yamin Kosu, M1, Mamma, Juman Kosu, Amen. Amen. Good morning. Good morning. Man, Pimpana Suhum. And the pension, Yame, Edia Chairman, and Mema, it's in common of player, not a Suda, Inkutu, and the Dima, or Ketia Bonyankua, Shermy, the Swa, Oma, and myself. Then I'm going away at the Namiasi, Edia Ma, Nana Bafo, Ayafianco. Aye, many I will soon of what Adaka and of pay that the Yamias Kefa Edman Yuka. Miankasa, the Sofu Penny, Pastor Emmanuel Aitv, a Pentecost Sofua, or no, my district pastor, I will soon go game on an ere, and of pay the dark Yamias Kefa Edman Yuka. Later to Crano, Mammy Bushy, Ako, Chibi, Ako Yamiasi, Ediama Pastor Ebenezer Ado, and so a Pentecost Sofua, Chibi, and what and of pay. Men Crimpana, Macau, and Obey. May that say good morning. Too bad. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Jacob. Me patch your first say. I'm asking that to me. And I pay your name, Mama. And now I'm paying for your data for your advance. The shop is power sharing, so I'm not the patching. One share your bonnet to, one share your money to. No, Niandi. No, I share your family at the party and me see. Near Ghana, mine, you know, dear is my phone, you know, there can I say that you. I mean, it was sick. I don't see. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Hitman, patch your family, me can say for a crown town. Lisa, no pay your name, say. Hitman, no pay your bill. You crepa. Was I a subway who buying? What I glass then I watch for frosty. Divine selection are coming on you, and I pay a Catholic Christo din and you Yamonka. And you depend on yan and penny yan. At the full and tell what it to my idea that he won't quania hordia, a Christo Naya and star. And yes, I send fatay, and you see cania hope baby, a Yamia domin and whom bro. Until I'm a new me and one of pay touch the mother who die about you more moja be more fusanin. Yadana say. May that Christus the money bear written a year, mamma. May that Christus the my rich morning a year at Dua. May brown tone and a year and a ma. Me see any penny name, a bushing something. May that Christus the same not one of them, sorry, I mean to your house. The Musoni is signing when she beer. May the radias ma 499. May the radias ma will hate mine. May brass and me be, coffee, me the Yamias ma will be beer, and none of pay. Ni radio that DLFM. Nadunti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your first say. So I'm from Joshua from Ashama. Joshua, I'm into what I pay. And none of them, I mean, sure. Our topic is the context of what you have. I mean, sure, on your career, come over here. That was from January to this November. I mean, in year, Nebusia. And your mind Ghana in United States, and you say, was I an debut, and then so they are saying, yet to mean to Yaka, and from Mampo, woman, yet to mean to ya, and Kayakota and I am so like a new question be able to be Sanyami. But the Mudo, the one of Brazil, and your daughter or the friend, or that the another so I said, yeah, the American and Opesa with Danasi. With that was your money in Ampenifuni in Nation, your man as soon as Uncle Santina or money, so send a bear, you woman, you have any money, not the first 3 years and for sale for Muma. Oh, yes, we give amen. Amen. Good morning. William Matio. Asante Zongo. Papa. And I pay what to say. Also, so here's a few one at Daruma. I bet you from a ready, Annie. My soon can ye. The call. Now, you. You did as a few one tell him why. Amen. I bet you be tough for our Kaimi. I don't pay. Now go for Cano. Oh, power you so. Now go for Cano. Why are you? Now, hear me, mammy, none. The other year, we had the Uncle Hospital in Quadi Cardi. Papa, I mean to know back who show as of you when they didn't conclude and yam. If showing your means someone walk. And son, no one walk. If you see my Japanese, I will bear then ye. Oh. Oh, that's an ye. If you're not me, so much. And son, I want you. Yes, we can imagine. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning.
Good morning. Me ba che fro say. Ba che mi baby. Ye na Nyankopon ase no pay. The Namia see on pay the nas bebre. Ehunya yenka ehunya ibetumi aka te Nyankopon ye beka ni say ye da nas free. Bebre no why am I? Mimpo esan se me ni oboafo bia nanso bring na ne betu bi o yi me free mu. Me da na se ma beba. Me da na se ma me brama. Me da na se ma me busiafo. Me da na se ma me auntie. Me da na se ma President Mahama ni ne ma. Me da na se ma me nua ba ko ye friend no ayite. Me se na me se ohu ni mobo bring na. Amen. Se na me asi so wa hwe ye so na wa twa kwa ba beto ye. Right. Me da na se January to November. Yes, sir, ya kebi o fanka homa ye. Ano pay Hitman. Me ko bi so me se na kopon say. Ansa na me do na de no kra aye dida. Me twa ho kwa abatende de. Me say ye Nyankopon de pe wa ma ya sori no. Me do na bibia ye pepepe. Ane pe me de na me asema wo so. Woni webusia ani kojo ani kofi me de na me ase e ma odobro ni ne ma. Ane pe de na me ase se wa hwe ye so ma ye na empebo. Adunti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Me ba cho Gideon ya na. Gideon very much anti. Gideon ubri ni yankoi. Adoma mi ehun se no nti abo apai mu. Abra na ye ko ekete so. Yenya na ne yesi ye ko dansi ye hun bra ye de dai. Na so obo ade na adoma ra kwa. Sisi wa mi ehun se hanye pie so dia. E na se kesenke wa bibia no nyam. So adoma bo Ghana de hye nyina. Ye ne ye mampani ene ni mpanimfo. DLFM aduma efo nyinara. Na adoma kwa ohwo nyina ma ya so efi ekete so dia tutubu nsu Nyankopon ye ku go tudwani e de asedaka se hye odi kunkun anu nyam ka hanya pie yesu yi anamo bia ebetu na enadwo yi biara emfi wa wo ye obo ade Nyankopon din wadumti. Amen. Amen. Gideon Berma Sante. Have a call in the Bianon Cajon 0593406565 0534-050-199 Yanko Passe. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Good morning, Hitman. Utiati anope yenya miase. Hitman, the amiase. So no bad dia utumi ade nyina aye no. Waduma hwe so ama de party moje die mu afusenya. Asidaka sia na yede mo no awurade Yankopon. Waduma la kwa na wakan akate asefo ho. Ya yense yemfata na wa me ya sebi ne wa me ya fata bi dia aduma la kwa na wakan asida kasia na yede me Yankopon. So waduma hwe DL fo aduma fo so ma de party obia onka omo ho na de akanya no onfa nka obia ho ewade asida kasie na yede hwe odi konkro na nmu ya asida. Amen. Oh baby say yes to me mommy. Hello, good morning. Hitman. Me ba cho wasi anope wapom to say. Nyame adom mi gina me na so ba cho so ai. Nyame adom me hu ye ne nyame ase. Yo Hitman. Me de asida ebe mo tumfo Nyankopon. Awomobro hene, therefore hene, bambo hene. Onyankopon ni tumi eso obonsamo no. Se Nyankopon no ena no pai me da na se. Eso waje me afri musu asan kwanhia bu yare ohaw amane enso bibiala mu. Me da nyame ase e de mama ma princela odobru ni. Nyame hwo ne so ene abusua no. Me da nyame ase e de mama abna o Medina estate. Me da nyame ase de mama asarbuchi majo. Me da nyame ase e de mama Cassandra awo ashaman. Me da nyame ase e de mama Mary awo Japan estate. Me da nyame ase e de ma Christy awo Santo. Me da nyame ase e de ma Lizzy awo New Town. Nyankopon kan ho no mo ye ho ban adum. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba cho what you say? Nyame adom ye ho ye pa na pe ye na nyame ase. You but FM at comfort me if you take some. Right. Me pa cho anope ye da Kristo ase. Me da sia me hu
me who baby I made the best start baby I made because already I had the case mamia me jiwa me ntiase na me dana say me that's ma me man me nyina nkwa me ma me nana me dofo nom ene me pastors ene mo amowo stadium Roman last me hono a station bi me chino a station no nyame bone ho bai no nhra no ma na kwantensen ya mayai ewa yes Christo din amen yeah that's it Edward any DLFM Ada pay was what the nyanko pass Edward any so what the nyanko pass papa the man abusuam no do not have friend FM was what the nyanko pass 41 minutes after 6 a.m. here the nyanko pass join you live on Facebook for final call out pay hello good morning Irame Joso Arrivals and pay the nyanko pass me denyame ase se kwama yina nkwa DLFM adwumayefo nyina metuom hye Awurade nsa amen me Hitman my this friend say Ghana ni bia ko ne nkotodwa ni mu a ya ommom pai momman na ekọ no edin eja hyehyɛ accident you see nipa ni bitumu ayedin nipa kunkuma ekoso wo manyin this friend say Awurade hu oman mobo se boni bi kura no man Ghana ya Awurade mfenchen go Awurade se so man mu dua emu nipa so ho tɔn edi o man panin ne mpanimfo ina hye Awurade nsa Ewuranyame nka mo ho ne adwuma mo yi amen abusia aha ane yedi aseda yedi besie nyankopon hwere na bra ye frifri a yakɔ adwuma ye wonka ye ho no fa yenkodu asomdue mu de yen a yakɔ pa adwuma wo ma yen sanka bi yen a yakɔ akɔtɔn so wo ma yen to ye ba ne ye bedu fi asomdue ma ye beka se papa twedi ampon ye da wase adom ne nti amen me dawase miyame dia waya mama fimu mi waya Erade kwa ma wo saswa mama esira me dawase abreni namu kwa ma wo saswa mama esira me dawase abreni namu dia waya mama fimu me dawase Erade dia waya mama fimu mi waya minyamie mama won saswa mama yeshira me dawase abreni namu mama won saswa mama yeshira nyami me dawase nyami abreni namu 106.9 Erica, you tell live on Facebook was what the Nyankopan said. Piaga was I thank God for being alive today. Also, James, I say good morning, Brad. I thank God for how far He has brought me and my family. Then I saw what the Nyankopan said on pay. Every minute, I say, Ama wo saswa ma Joshua see do so what den yanko pass na no pay Edward any DLFM I say good morning and thank God for the gift of life me buzu anyina Edward any Edward any so what den yanko pass Madam Sarah Pamford our Bank of Ghana no pay what den yanko pass what den buzu asante nyina so what den nyame ase free me nyuma mana se mi nyansemu mi nyame Mama was saswa mama yeshira me dawasio Erade abreni namu Mama was saswa mama yeshira me dawasio Erade abreni namu Mama was saswa mama yeshira me dawasio
19 more minutes to hit up on the hour 7. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. Owakata Mobas one and a pay. And something in our bab. I don't phobia and what do on birthday. Yeah, mom, happy birthday. Happy birthday and come on, Salipokri and your birthday. Doris said, do any your birthday, happy birthday and come on, Doris. Medu come send, it's your birthday today. Happy birthday and confirm out. Vivian Mensa, happy birthday and confirm out. Wama atafu egatoni ni nara yekwa. Wase fidia wasusu fami. Happy birthday and come out. Mona Samoa quiz. We a Kuma Wood actor. We don't matter for bigger quiz. Mono Samoa quiz. Agwazi. Happy birthday and confirm out. Happy birthday, come on, carry up and dance song. It's your birthday today. Happy birthday, carry. What's a video was so for me? No, Waman is Sanswa, Mama, Now the Constitution Review Committee is scheduled to present a final report to President John Dramani Mahama. I know what crap. The Duke of Edinburgh, Abagada, Obansahwe, and I know I'm the phobia hosting Webri, the Duke of Edinburgh, Obansahwe, Wagada, Jalapay. I don't know something about my man, your man is in the building. Mishaba Quadio Samibiana pay. Quadio Atnas, Mehena, Memana Quaba. The Dino Becas Mambuni Yukra. Was the idea you're in Shraba Quadio Samibia with the kind. And I pay Quadio Atnas and I love his shirt. Johnny live on Facebook and something in the bro and I pay Mehena Femema Quadio Aquaba. Wapeni, and I pay what poem to saying good morning. Yeah, good morning, H. And how are you doing? I'm good, and you? I'm doing good. I'm doing good. Thank God. Now, what the year, dear? Oh, Yamia don't Bibiako Boko. Bibiako Boko. Now, what you hear is why you do my papa. Oh, yeah, as usual. And I'm a Beffy and Asta, that's why we do my preparation. Why are you? Weekend, Niger, Bibiako Kama. Yes, and I stressful. Brain a womb, but. Fine. I see. And it's good to be here. It's a brand new Monday. Yeah. And it's a new week. Of course. We should start the day with fresh energy, fresh blessings, and fresh motivation. We should step into this week with confidence. Kojo anapena meni atiefo di nkomo. And nkomo ani yedi no. Na meka ohin Ahab mwasem. Kojo metoda abraba yebono. Some things are not meant for you. They are not within your destiny to have them. Some things are not meant for you. Adia enya wodia no. Wo ye ho hwia enye ye. Emfampo. Se nyame amfa mawa. Wo ye den a emfa. Ekwasem. Anapay na meka ohin Ahab ho asem. The whole of Israel was handed over to ohin Ahab. But despite his flaws, intino Israel akonya kese no ehwere no. Ade ba ko binti akonya kese no ebo no. Den ho asem na meka. Okay. Nabot. Bobi tra na nanom edija Nabot. Ohine Ahab say ope. Ti emfama no. Kodo meka sin saying. Abraba ye bonom. We should be content with what we have. Am I a nimbre obi ade? Penifo wakasa aya waka. Yes, any bre wo hui edo hu afa. Adenti na wo ma wani abre obi de. Kakre kuta no mo ani nso. Minua ba ma. Me ma me papa wutie me. Mesro. Be content with what you have. Kakra na kuta no mo ani nso. Me na chimda ka asem bi kire me. Wo se abraba ye bono. Se wo ma wani bre obi sempo a ahwa na wahwe utaku. Se wo ma wani ebre obi sempo a ahwa na wo wahwe utaku.
Timesio. Well, who do? Be content with what you have. The vineyard that belonged to Naboth. No person what je. We actually know. Now SMP. Now can First King 21 some commanding na so when you command up a minute for right menda was it na yemfa na se banyankopon se ene dua yin so we bia yepono na enkwa ewe mu moja edi emu afrisane na dom ne homobro na yemfa kwanya we sunsunfo anchi ama yetifo amutie frɛ chichi ne benche yenka se twede ampo nyankopon onhyira wo se de bia wo mo ne yensin kunwa on DLFM 106.9 right and command by any muhiam and enam eni bre ne nneema hodo bi a eni wo me na twintwan magie enti no ama ni pepi e wo ntwetwede nneema hodo a esenke koma wo no be pressa fi be wie no na wonkwa afire wonsem e wo mra nanka wo mra so kura senka obi free asase so nti wo de yenkan Hebrews chapter 13 verses number 3 no Hebrews 13 no yenkan verse 5 mo rather Hebrews 13:5 na yenhwe asemi a twede yampo nyankopon asem no eka we na sa kan Philippians chapter 14 no Philippians 4:11 to 12 yeah we are not okay so Hebrews 13 verse number 5 no was to keep your 13 verse 5 sure okay verse 5 so Hebrews 13 verse number 5 was to keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said never will I leave you, never will I forsake you. Enti wutie asem a Nyankopon no mu asem kan Hebrew for hom etredu miensen yimu 9 na yimu dunum na anase no yimu num verse 5 no. Osemo ma sikani bre emama brabom. Mompene de yamowo so efiri se ono ala ka se meri nyaawo nanso mere mpa woda. Enti wei ena Edward akwesi boaten de to nwom no no kura se ma mekai sa verse we no fagina so no Bible no Bible na aka se yempene de ye wo so efiri se ono ara urade aka se ware mpa yen sa so na onye den orinja yen so meaning say situation bi a wo find yourself in no urade nya se wonya we twede ya mponyankopon onim enti wo behia ntobo ase ubenya odwa koma na wa pene dia wo so fi se urade aka se orinyao no lempao tell no mo wani bro be die eno ni asem no be content with what you have I'm telling you the ya wo de na so mo wani kon ho o ma ya temu isanka and one typical example ya wo kodu sami bi and wani bro be ade oh david me a chire din david bra ko bra metiwe ho ya me ya adom na menya die medi a abrabo na ye bo no se Nyankopon asem me meto ka adamu a ne merepam se meto a meto right se misisi mansions a atan I mean in due time no meye nyame merepam no die nti se me ha me ho me de bia me ka de oni mi ndem me bra na me bo no bra ko bra me mfa unnecessary pressure bia nto me so mabrabo me gire me ho ye adwumaden se me ye Bible kura ka se nyame nhira ni adwumaden mu dabi enya adwuma obeye ni fira pa kufuma de kye na mama wa yi o nyame nhira no e wo kwan ye fa so e ba nyame be hyira wa adeketua bi mu nyame be fa so wo be hyira wo ye nyire ye hunya adwumaden de adwumaden a wo ye no so de bi ehun se binya kwanya kasa me kase me ye wi mfiri twede amponyankopon na kwan esa nyina mu da wo de emfa ho se ahokyere mu ahokyera babrabo no emfa ho ne se de abrabo ne tie bia no empa ho ho achi wa urade ho da koso akura wo mu die mu na koso wa bobra ne se de urade pe eno ne Nyankopon be hu ne se no me do bai wo hwe ahokyere ne otaya hodo e ba ne so gyina mu na se wampa me de a meaning se me ye ne yi a me mane ye yi a ne wure mfi me urade hwe ade ba ko e se ye hye ne so abrabo mu ne se Nyankopon nim nyakomam onim se de ye tie dada he ye kwa be me ye yi a me ye sei nyame nim de obetumi aye nyina dada Nyankopon ahyira obi nde e me Nyankopon hyira ne wi ono Nyankopon anu no ho because wokan a I think say Genesis chapter 6 no o se Nyankopon anu no ho si obo nipa no di ya wana komam ena masode ani pa ye etia nyame ntra enti nyame nim ye de wo yakomam dada empempi obi beka so na medie bra kwabra ye wi a onka Awurade da enti nyame nim so ma wo ye a wo do ho beto ahunyade ne so nti no ompere ma wonye ye ntem sa nti e ba se be hadwen
mu se na nyame aye din no wo hwe wo saa nti yenya botre ye me ye ni kɔ de ye wo ho a Awurade na abeto no bo ase ama yen na obesiesie yen ema ne matumi akonkane se de ye pɛ no but ye pere ye ho de a emfa nti ye kan Philippians chapter 4 verse 11 na to 12 no o se enye se ohia nti tie ho ne ye pa na enye se ohia nti na America yi efiri se me de misua se asetena biara me wo mu no me pene ema no do so ma me asama Paul kan ni tie ni yo esi enye se ohia nti na America asem wo yo obi wo no ma wo se sometimes ye woni papi wo no ma edu ahokyere mu a ɔwɔkɔn yɛ fa so yɛ den ɛkasa ɔwɔ yɛ die mu a ne kasa nso ɛyɛ different but yɛ woni pa bi so wɔ hɔ no ma bra kɔbra se ohia mu se sika mu wo hu difference na ɛwɔ mu sɛ nipa no meaning sɛ tibia bi ɛwɔ mu no ɔpene so ma ne yɛ den ɛyɛ yɛ ɛwɔ hɔ ma no enti Paul say ɛnyɛ sɛ ohia nti ma ɛna American yɛ efiri sɛ me de misuae hyɛ hɔ ne nso osuae ɔhwehwɛ mu sɛ saa na ɔno ɔpɛ sɛ wɔyɛ den ɔhyɛ enti misua sɛ asetena biara me wo mu no me pene ema no dɔso ma me pɛ ne saa mani gye saa tebia bia me go because nyame ama ho kwan a ɛnyɛ den ensi ɛno na ɛsɛ wo hyɛ ne nso right sɛ ɔdo ho ato nyame so nkuto di a tebia bia wakɔ mu no hwɛ hu ne sɛ nyame ama ho kwan a ensi da enti wansa nyame ama ho kwan no to bo asetenam merepam nyame na ebeyi wafiri kwadwo me da ase papa and that's the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Hey, and yes, the ponda yeshe ediesi ho. We are seeing na tetea nipa bi. Yemfa ne say memma de etat eha madwen. Enti kwanya ho do ye fa so tete ma boro wonom pra wo mo kwan ho do pi so no. Yetu ase. And ye hu hia pa. International Day for the Sandra uhu se na maya bi a ye de breed twitwa mo tire ho. We hu video. Me hu video no. Me hwe se betuma ye ho adwuma na ye de ho nkoma akra. Se na ye day we ndie. Yentumi enka ho asem wo mra yenya ho adansidi na video bi aba amaya mienu na ye di breed etwitwa wo mutiri ho onye se bia yeyi wo mutiri keko yeyi ho na ye di atwa ne tiri ho na etwitwa nam no moje bastel na kobra na etwa telling you I don't know what exactly they did but na kobra it's against intimidation se betwitwa ni patiri ho se bone ben kura na waye a ye betwitwa ni tiri ho sa 3 more minutes to hit up all the hour 7 and this is your breakfast show. All the top stories, major headlines, online portals, ringing about no pay. Or see a dear your Ishraba Quadio Samibi, the one, the first. That's not a Quadio Bren Ghana 40. Black Obra meda sene akwanya ade ama me na yemfa na ase ne nchia emenetefo mutie yifre chichi ne benche yenkase Yakopon onhyira wo mopa efiri finfin mantam Central Region enema bepie mu a wankrabumpo ne mantam epie mantam Eastern Region Volta Region ene meme ahodo pi Ashanti Region Kumase ne potem yenkase Yakopon onhyira wo mahafofo nyina aya no mutie nyame nhyira wo mopi ene anopai nso omagya wo mkasa fidie no ede ato DLFM 106.9 yemfa nchia nso emma taxi drivers ni nyina ne trotro drivers no ya minhira wonom ene wodom mu yusu eye abusuo kan matwe bi in fact omo ya ade ya minhira mu nyina pi anopai so madwane show ni live on DLFM 106.9 na anopai ko akata ne de ni nyina ba mountain ensem no so wakyekere ne se doso ene ye se kutu se bipam ene ode aba mountain so na yeto ye boase na yaboboso amwahunu nsema hodo am ekoso ewo nkuru akata hodo ne nyina mu yedie no eye naposo nti se kutoku akata ne beboa wo wahunu nsema hodo a ekoso ewo man Ghana mu nyina na no pe yen hyase enfremfri di delegate ku akata no ede nsem nam na obo no homra ne say news behind the news enti ode nsem aba na obehunu openipo no ene de oman Ghana asoya ehwe etoto efumagudie wo manyim ehwe so ehunu se enipa hodo amunam kwampa so etofumagudie no obia betimi ensaka krakrat ensabaka krata aban ama ho kwan se ontumi ento efumagudie ewo manyim asoya ne yefre ne se good board na
yɛne ayɛnua bɛma penin same gyamfi ene tua ɛyɛ saa asɔyɛ no anom na kuakata no ɛbɔ amaneɛ sɛ Good Board Balls Stones 2025 Dubai Precious Metals Conference nti miami wɔ faase same gyamfi ɛbɔ no ho mmɔden etimi kopie mu ɛwɔ Dubai wɔnom Precious Metals wɔnom conference dwumadi ɛto dwa no same gyamfi etimi kɔprɛprɛ kyerɛ in fact ɛkɔnkan paa kratafa ɛtɔ so nsia ɛwɔ the delegates kuakrata no na de nsɛm yi ɛde ba ɛmɔntene ɛso na yɛnto aso na yɛnkɔ yɛnim na nkra ne kyerɛm sɛ Suhum MP's screens residence in Health Drive so nim Suhum MP no mea me wɔ faase me wɔ faase pa nimpon no ɛna DJ active ne boss ba konso no penasem pa na wabɔ no ho mmɔden atumi ahwɛ ɛma ade hye a wɔnom wɔ na bato mpesua so watumi ayɛ pomuden mu nhwehwɛ mu kama screening ɛde ama wɔnom aka prempo ade hye ɛntimi antua bia ade a yɛ ade papa in fact wabɔ no ho mmɔden pa nti ade wei ya na mpa Suhum mahye bedwane oniminyamfo Bekwen Esiedu Frank oniminyamfo Honorable Bekwen Esiedu Frank ɛne wabɔ mmɔden aboa ma ade hye a wɔnom wɔ ne mpesua so Suhum abato mpesua so watimi ayɛ pomuden hwehwɛ mu kama ɛde ama wɔnom a kaprɛ wɔnom antue bɛkura kɛtɛi ɛde ɛho nsɛnsɛm ɛde aba ɛne anɔpɛn na Samson a conflict of interest rocks GRA charge proved 3 companies over corruption deals and to make us say Oman Ghana as well yate ono ene bokɔ edu hwehwɛ mu sɛ abanya so ye bi katasose ne muasu bi akɔso asikadie bi afa obi nsase a ɔfa ho nsɛmra bɔnten na ɔfa nkɔdan aban lawyer pani ono kra nso na yɛ ɔsoafo a ɔhwɛ Oman Ghana ya atentene ne so metiro pani ani den ɛde kisi agyaben OSP asoyɛ ne ho no na hwɛ so na nsɛm de bɛtu dwa sɛ adwumakuo baako ɛda wɔ no mu din so no ɛyɛ MIIF kui o kyerɛ mɛdu baabia nsɛm bi pii na akɔ so a na ɛhadwen tɛ sɛ contract ahodo bi a aka ne opanipa na Oman Ghana ɔhwɛ yɛn sikasɛm ɛso oniminyamfo ken ofoli ata etimi esan contract bi suma se a wɔn ankasa dwiri sika de gomboto ma Ghana de ɛbɔ kapa wɔ man yi mu na mu kyerɛ mi sɛ MIIF ɔmo play games with 2024 audit report eti hwima wodo ampenifo kɔyɛ de baayɛ no adwuma kuei de ampenifo bɛka mo so kɛ kansɛm bi na nya nokra sam na si asɛm no kopie mu ɛwɔ shraj na shraj mpenifo kyerɛ mi sɛ nokra ampa sɛ pro ne kankan kɔ so na companies maako nyensa enipa hodo na mo yɛ adwuma ɛwɔ GRA mpenifo mbɔ mmɔden ahwɛ so magye to de ama Oman Ghana ɛne asoya na hwɛ Oman Ghana sikasɛm so kanofoli ata ɛfa kuntuna ase divert sika ɛde kogu Oman kasa kantom ɛwɔ Oman kasa campaign a ɛnyɛ Oman ne dia ɛde yɛ adwuma di kwa ɛwɔ man yi ma Ghana bɔka susuro framfram ne bɔsa aka no kwa enti we de shraj mpenifo de ho hwehwema ba sɛ yɛ nokorɛ sɛ pro ne kankan de bi kɔ so a Ghana sika nwina gu kwa no and sika kuma conflict of interest o man kasa kwasane company contract no e Ghana dimu nanso ekɔwi akiri no na adwuma no kɔma wo man kasa nkwankrɛ a ban ne wo man no yenya ho hwe ne ho sensem no na kuakata na se hwa katafeta so miensa e the delegates e ba mane sɛ Mahama running bloated government with fat salaries enti ginapo akane oswafo no ene wohwe Oman Ghana yensase yakwaye ene fuma agudie suo diden ede Samuel ebu eginapo ene woka kana adwen se wohwe Oman Ghana ene akwama bosika baye no mokasa na yayade ne ade oso munya sansensem neka omunya sansensem neka aban baye excessive wohwe aban yoba nipa a ono amu ye adwuman kakra bi nanso sika pa sika pewa aba sika aban ne kyerem se onfa nipa pi na soafo no be ye ketekete we se nye dodo awurawura
nanso sika pa ekɔ no nyesika kuma enti nka sɛdeɛ mo kan ye sɛ ɛne government ne size ne bɛyɛ ketwa de a sika sɛm so saa na ɛsɛ yɛ nanso Ghana man pene anya ne saa enipa ne deɛ wafa kakra bi ketewe se na mom sika ekɔ no ɛse ne kuro yi nti Ghana man pene yɛ mfuturo ɛne wato ɛde agu ɔman Ghana fo ani na Atoshi hijacks Kennedy a Japan's campaign katafeta so emienu ewo the delegates ene ebo amane se aka ne oswafo abedi eche na ohwe oman Ghana ene amonone nkitahudi so obekire former deputy foreign affairs minister nyamgo fase na Atoshi echirimu a abara yetoye ewo mfimpi mienu ne adunu na abato mu no Dr. Mahmoud Bawumia wanyamfumuso Obia papa ibon ho modin bia na mom eye ntihye bia nkoyi wa aban no apenso na ma akoba asa ndise ye intensa ne ba Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oye akane omampende abedi ekira onukura kotu franka ewo MPP osono kukuruku amanyukuri de mu no papa wanyamfumuso Obia nti nipa hodo bi mbona sende no munyae eye otenhu ne keke no ndo hu ne se mode tan no na wachirima Canada Japan campaign ni nema hodo aka nyina no maami asori atie achirim se Canada Japan nya nipa o men ye de hyɛ nsa obetumi aboa Ghana nti ebeya monne nsɛm no bongalat entontwe ne ba bi kura na onisu ne ban obetumi asesa Ghana hyɛ brebia obepesika na egu ne botom na ho nsɛm eno no na enkura ne chirim Anas baby mama pops up in OSP's SMAL no sa contract jampenifo kwasensa na ade do mu chirim se Anas ne ba maame edian ko pima sa contract ne sa sika sebe no sa na senior man ne ba na maame enso ekunya sika ne bidi yo contract na mo so kwasan bia ehun sempi ko akrata dem na president cut sword for sport complex for Ghana school at 65 intimika say diem Ghana school what denne efisa ban monfinshi ada etoso aduosianum 65 anniversary no abaya tumi ba besi sport complex papa de amamunti aba de ka de aso akobo forma oba besi eye sport complex e de amamu a bibia da din we ni nsema hodo a the delegates ko akrata no e de ho nsem anopai e de ba montene so na yemonwuram ne yempiem e wo de custodian ko akrata no so de nsem nam enti custodian me wo faase bebo amena ode ko akrata no e de atudwa na Kuwakati edian daso ne custodian chirim say Supreme Court reaffirms hurt go face legally acquired bogoso prisia mind timika say de krata fa toso me ansa ne wichirim say wo hwakwan ahodo am hurt go face adwumaku no hurt go face adwumaku no mo chirim say kwan mo fa so a wonom entumi ensaka prisia bogoso wonom asoye tufu magudie no kwati kwan enye kwan papa so kwati kwan illegally da bio we no say illegally sorry o say legally kwan paso ena mo fa so a wo mo saka ye so Supreme Court aja tum say kwan mo fa so mo saka fu magudie no na say wo mo saka wonom mining concession no kwan paso enye ade a wo mo fa kwati kwan ena mo fa so koje ne mom no bibia dedin do chirim say het go face illegally acquired bogoso pristia mind ti we dia mu fa kwampa so ena omo saka ye nti adehia mo kan sembone egu omo hufin no munyae mo fa kwampa so ena etimi ensaka wonom mining concession no na minority demands weekly galamsey briefing from lands minister eti dom kuma ma hye bedwam ena mo kasai no penipo no ena ye nsewom adragire ma hye bedwani ni den do numnyamfo Frank anodompre echiremu a obesra so ye ohwe oman Ghana nsase akwaye ene efumagudie tuo so e oman Ghana mu sei miame wo faase o ye ma hwebedwane de ma de hia wonom ewo elempele abeto mpisu aso e wato amantemu wose wosere na ada anya hwimpu no na wotwe bia ntem o ma mode amfrensem twirefo no huri nyina Ghana kasamfoni so na omunkonta emfamfa galamsey hu sensem se de ekoso wa Ghana nti sie nyame ya adom ema yensuo no eni ahyase a etie nsase eni akwaye nipa bi ese no
ene atena ya hodo nipa bi se no na watwi bi mu hu konta enkyere Ghana fo se baabi Ebenezer galamsefo edi aduro nie ensuo no o ma wie ne kra ana sese de nyame ya adom ma efia hodo a agi yensu aboso no esote enti wei ene nsem adom kuma ma hyebedwam ekirima osoafo hwe o man Ghana fuma gudie ensase ne akwaye so onimnyamfo Emmanuel amakofibua na watwi bi omebu nkonta enkyere ye ne yehu de galamse no ede o man Ghana Ebenezer ode akwa akuduru ewo manyi ene so ho sensem enonno yentu fane yankoanim na yenkopie mu ewo discover kwakata no de binam na wokirema 2024 elections no amuchirema MPP defeat na ba no Bawumia not the cause of MPP's 2024 defeat na Toshi former deputy minister for foreign affairs ministry me wa fase na Toshi ado echirema Dr. Mahmoud Bawumia gwanya hwe enye oni ntina mudi nkuku ma nkasa na manto tuni mayi saban na Ghana fo hwe manim din no se yema wo sunu firi nwuram ba fie eni nipa betena obaye no waba bedi nuane nipa die nyina sese ye bibi awie nti yema na osono na kwanya bi obewie ye kora ntina mudi osono no kwan mane koda nwuram kakra onkoda wo kakra na sabi onkonku suanim die kakra nka na brabo ho ana mudi osono no kwan mane ko nwuram ma akoda nwuram tu we nya Dr. Mahmoud Bawumia bia mo na mantoto ne maye oye nipa mapa oye Obia o policy pa ye kama obetumi aboa Ghana ne date mon kai de gita na ode ba ye na na ene nimbe penya adwuma yi mugu na nim ase ayede ti na atoshi nsem ode ba ye no eno no wa endorse Dr. Mahmoud Bawumia so ne de moye ne dempo a ta na chipam na VAT still high hurting businesses growth Professor eye bupin na ekasai okiremu a Ghana mampani John Dramani Mahama edna nanum nsem de forswafo no ena hwe oman Ghana yesika sem eso Dr. Kesara Toba Forsen adwumaku enyan mahye okiremu a sister na wo hwe oman Ghana mfimpim ye ne aduonu nsia akwa homabosika oswafo de kotu mahye bedwam na nsenya na bibia nhyɛ danse sansa eto no ne bo na fimpo de bia kosoro soro akire se ha adwen eto ne bia kosoro pa enti eba begu nnwuma eba begu nnwuma tisi aban amana ni ana hodo ma eto do wakyekere de aso Ghana adwadifo no wahwe ne ye bedu baabi no Ghana adwadifo mu kom bebu na ebu nsu a Ghana sikasem ene beto ape enti ebe ya aban enyine ho biom wei eyo Professor Bopin ene de nsemi ede aba nti ono so de no na minority accuses NDC government of blocking anti-LGBT kill bill no dem kuma ne kirem say wo hwe oba ene oba eda ene berema ne berema hie mu a ombo modern atena se be ye bi ma ho kwan ma ne nkoso my Ghana mu no ade a emasisi entimi sa be ne ntimi ma ne nyina ne say NDC mase bedwafo no aba modern aye winter so ma hye bedwam wo ma adwene say omoka ho nsem nanso omoboa esfiri say omodoso nti no omommoa momu nye be ne mfantom eniti na koye nsem pi enso mu kirema de biada ma hye bedwam acha mehene right honorable Kingsford Suma na ba benya kwanya bia ye de beba sa papa insa na ye na da ne sebe we the roda sem sa wa ka sa na oboa na banya ba to nim so mo sanya ebe na busia bi ho mo nsen kanti to kuma ne kirem se de e koso ma se bedwam ene oba na oba da ne be ma da e ho mra yentumi nhye no yemfa ntansa no yemfa ne nyina emfa mo NDC ma se bedwafo mo ma se bedwuma ye wonom no matena se yedin Emma Sabre and into me say Sam George. Any me am wafase, my ship de Madesha more Martina, Zavia Susu in Yam for. Said the Munya, or then Cassa, ya won't film Pimina do nine. Ever ran then this among your quay. A wedge and a more memo, Nanyamoa Bemu Cassa, ya mobai, a trading. Tigana for, and your one, Yam Pipi for no more much bedum, Naimum, Dom Kuma, Cassiana, and I, and this if we are, and I yes, I don't know. Timonto, my senior one man. I said Dr. Pablo Bonum, no say, Yamania. Enya mania you obi na de bibia ye me ti se de ekona enya wo na ye na Daily Graphic
Daily Graphic okunini kuakata na densam nam no chirema reduce spare parts price reduce spare part prices na make say the oswafo am ohwem fidi dwuma so chirema no manim yada adehia mo wo miamia kodo mo tonton ahye ho niema ahye ho akade abuso kan foi eni Kumasi magazine fo no artisans omo kire se omo sere mo ada pen wesi ni pen nema bia mo ye na enyo spare party mo gbe ka kire ye se emili bia twam a na o manga na sidi no na nim gu ase wa mansan nim $US ni benya hoden no emadwade nyina bo be ye dendenden ti nema hodo amokofa ye ede ba ye na nsa ye enti ene nyankopaa ya adom ema abrewa ne twede ampon eyi puma kwan mu ema yensiri na nya hoden akon edi $US ne nkuni ene so nkunim di a nya de ametume yiyi mobo no so sesei aje ya me ya adom na dada ne sansa aban ba ya hwe ni mo asisi anya hwe kura bosumudu ene du ba kontem ne eweyi na mo bisa se enti stel na mo old goose no da so ho ana spare parts na mo kan se mo kwatoto ye na ensan ye no eno na mo da so ton eno ma kofa foforo de aba o mu kire me de aduro in fact watokodo enkunta to bentum mo ya ye ni pa bonfo pa spare part dealers no o mu kire mo ya ye ni pa bonfo mo ani brisika papa ani bre pa ni obi hatena ne ma bo so kama wo mayi mu ahyenkafo yi ko akoto spare part ne ade aka tai ne ma bo tintin sa atwa mene sa na ahyenkafo atete mo bo so wo manyim aban be kan ye pe na ahyenkafo eyiyi 150 pesos bi free so ane 20 pesos bi free so de maya na mo de de na mo nte so aden why ana mo ya ni biri fo sa ndo so afo chirim tani oni mu yada spare part dealers mo tete so na de mo ye na enye mo ka ho na ma o mani mu aye den no enti we ye nsama oswafo ahwe mfidi dwuma so abeka ene oswafo a wom ka biewum efa omaga na kwani abade ho sensem so omadwa pa omadwa papa omadwa se mo ye ni mabi mana ye yadodo Minister for Trade, Agribusiness and Industry Elizabeth Ofusu ajare wadwa pa me maame Elizabeth Ofusu ajare wadwa papa sinema moye na enye kura enye bako tisi eni manim ya mutete so kura na ban bai waboa mesidi enya hoden eno no eno ye nsema eno na ye banner headline a Daily Graphic at the Barmont no so no nti munsom ye na muntie ne ye pa spare part dealers no munsema mu de abani na yento aso mu kirem say rubber industry hails decision to stop raw export katafeta so dumiensa Daily Graphic ebo amane say adehia wonom de rubber edi dwuma wo mayimu nani agesa ban ne hye pa ba say rubber no wo me exporto emfa nkwa amonone wo mra yemfa anya hwe dabi ye ankasa de beye ne ma wo mayim ene mpabo aye de ye ne ma hodo de ye beye ne de beye wo hanam ne nso ekoton bi wo amonone na boa bam amaga nani a o ye adwuma na se ye twitwa rubber na ne ya pagya de agobotom ne ye de ko na abrofu ya gye de aya ne ma mu wi na mo de abra beton den de ama ne ye de ma to no fofofo saa pedifo so mani agye sa ban e de san hyehyɛ pa wi e be boa pa nti aban kɔ so anyere ne ho ne ma enkonkan emfama omen na construction of Tamale water project to begin next year kratafeta sodumi ensa ho a Daily Graphic e na oba amane se yankopɔ ya atoma afia ebei Ghana mampeni John Dramani Mahama ebetimi akwakusi atenaya kese pam ede ama de hia mo Tamale atifide mantemu efa ensuo hu se be ya munsuo betimi ejana na so ne nsuo ahodo a edu ba bia ne mo aye diama mo no eso betimi atenti aban ekwa construct Tamale water project no kama ma de hia mo atifide mantemu Tamale manyensupa etimi anom ene ho nsem aba the informer ko wakrata no so de nsem ma no pai na Akano court pant down as lightweight set record straight on healthcare data. Entimike said de nsem na wo hwe lightweight mpeni fo abeka kirem sense me hodo am oswafo no
ɛna ɔbɛkeka nsɛm de fɛ fa ɔmo de tane ade bibia nhyɛ dan kɔn kan ne ade no katafa ɛtɔ so miɛnsa na wɔkyerɛ mu sɛ ɔsoafo nimnyamfo me wɔ fa ase kɔbra me nta aka no so bɛka na nte saa nti adwumakuo abɛsɛte record straight pa ɔmo kyerɛ mu sɛ nsɛm do a champion abɛka kai ne nyinaa no amfa kura nim kura ba kura nim ɛho nsɛnsɛm so aba pam na Professor Adai de aba na wɔkyerɛ mu sɛ government accused of legalizing galamsey through good board. Katafa tosimienu ewo the informer eno penipa ne dindi Professor Adai kyerɛ mu sɛ ɔma no wahu yɛnka no korɛ mfa nkyerɛ yɛ ho. Ghana man pani John Dramani Mahama bae wahyɛ da yi nani sɛ de pani asɛbe wayi mframa bɔne obedwam. Asɛ sɛbe aboa odwanya wetia akokɔba na so obedwam wayi nani kura na woku no. Okyerɛ mu anyanka nkyerɛ abanya bai ene Ghana man pani John Dramani Mahama say ba oba ye no na galamsey ni wo hɔ dada na so ba behye mu kena o man pani ahye galamsey to no mu kena pa efiri say de ekɔ so na ade nipa bi wuwu ni ade nyina na Ghana man pani onye na adwon so betu galamsey ase na na ase kyena muntumi na no boa o kyerɛ mu a sɛ abanya ni abre pa so percent otu galamsey ase am anka onkofa good board emfa ma Ghana mam ha say da because penifo asese ye chirikoko a ye ni ne ma e chirikoko ye ni ne ma e wo manyim tie ba ne se na ban wo ye krado se wo pese utu galamsey ase no akofa gold board e dia ba na wo de sami jamfi akwatena no na de bia mo sade na gold no ya topa akosoro Ghana anya gold reserve bebre obi sese gold na hifa na munya firi because company akase wo Ghana mutu fuma gudie kwampa so no mo gold no mo fa ma gold board fo na eto dabi eya brofo ne companies akase mutu gold no mo do mo ade kwa mo no ne koton enya aban na beto enti sa wo ma mutu fuma gudie nkuma mu na mo se mutu mo gold amonya ska beribe no o ma mo wo license mo ditu fuma gudie o mo ye papa no o mo ye sen enti gold board mpanimfo ne aban ebetumi akere ye nse o ma na yetim sisi no omo mukita license to make krata enti aban to gold enti wakwakwate gold board so ye no mo ye sen aba betumi differentiate akere ye nse wenum ne be ya meto gold ni fira omo de mutu kwampa so a omo tu fuma gudie nkoma mu kuto gold ne wato ne saa no ana se galamsey fo ne ka ho o kire manya no kore aban atum futuro de agu Ghana fo ani ene wa hyeda wakwa akwate abadwokuo ni ade na 9 months na ade o kire mse nya no kore wa legalize galamsey ena aban ni tu epesika dugu ne botom ene wa hyeda dada Ghana fo se na ene omo so omo boa galamsey na aban ama ho kwan ene wa hyeda akwate good board ene mutu jigu botom ti Ghana fo mo nhye ne so wei eye Professor Adai ene e kan semsi the din ma gba kire mo no Professor Adai na ke kan san sensem sa ban oboa untu galamsey bi ase ko bitu ase a kwamfa good board ama de bia mo sura na galamsey na mo tata manfo chimi so oboa o mutu pa na galamsey ni so de abanye krado so bitu ase ndenti muntum na 9 months lack capacity to fight galamsey. Environmentalists openipa wabene pa edifying atena ye ho ekyirem say yanka nkyere aban say sai na munzuku no wo muntumi ntu galamsey ase da omuntum na omo lack capacity omunni sa ahoden na betumi akọ etu galamsey ase da na mo pese mutu galamsey ase ampa na dadwen ene anwuna ebemebem obo ase mo ko logo ni pe wo kuro nyina ko gu prison na galamsey for campaigns na ngazo mutu nu wo ho mutu amu ye adwuma yes yakogye nkokura ne mrewa nkokura ko gu prison na we mo de mo lack capacity o kirima na monsuku ni de eye adwuma bi na aban de amani pa bi o tu o moka o maboa aban na wa ba na jese mo bedi bi akọ pa se galamsey panti na battery ya de amuntum na kra omuntum na environmentalists no de abetu wi ane se munyimani mo bia nya na adwen se wa hotoso se aban betu galamsey ase mo boa onye krado na asechina dada na ede ho nsem ni nie na yentoa so na yenkɔ yanim na yempie mu ewo daily guide ono so de nsem na manopai pam na daily guide ba mane anopai na okiremu am Ken is not Ghana's answer to unemployment na atoshi ato
former deputy foreign affairs minister chirem say se Ghana for penyuma yampa de a ene obesere mu ada Kennedy akompre ko ohina Japan enye ono ene betumi ama Ghana nyuma aba o oba ka pre tada na Kennedy Japan enfani sika akra wo no meye Ghana adwuma ono ni sika ne betumi ahwe Ghana e ono ane botom sika enti ono ne yire ne ne ma ene na busua de a ti se de bia do na montene kaguma som dada mo no munya ne manto aba na ma ne MPP delegate o se mun wise up na mani na ho fi se Kennedy o de se sebe eyi e friend is saying da ko dada do be dada mo ti mun hwe moto aba na ma ne de a ubenu ho pa ene ho sensem eno no na Nigeria mi ni bia mo kirim so mo declare no wanted na ade ade a penifo ache no wakodi awu mpenifu achi na obayi mu de bia Nigeria fo di awu so de bia num ko mfa so mba Ghana hey yeah bro de bia Nigeria fo nya kwanya ba Ghana de bia so mukum nipa ehu kwan so mufa wiem na ebo so mufa fo mu uhu behu na wa ye kure mu mma de bia so mbekum yesa kum yesa ye mo bopa yen free daily guide yen ko yanim ni yen ko the Ghanaian Times ko akrata ndi bia aba na ochirima Ghana Revenue Authority impending for any media to intensify tax reform education for compliance revenue generation. Enti penifo chirem se krata fe test team yenu e what Ghanaian Times e bo amane ano pay say aso ohwe omanga na etojeje yeso enne omanga na nsentwere fo be kabom ne aboa na yabodawdo ne ya chekere Ghana fo Sheshe pa abandi agwa kombeboa na etojeje akonkan se be yebenya sika e de abo omanga na ho bra o ma chetem ma chekere mu bia atumi atiase pepe enu ya katafeta so dumienu e wodi Ghanaian Times ene de nsemi e ba e montana eso na afoku edges youth to speak up shape national progress entimi am wo faase ya poku e kire mi se mebu ne mo nsode katafeta so enkron e wodi Ghanaian Times na obo amane so sere mo nsode na monkasa o ifri se Mamwa baby ampenifo de Ghana ni chire sisi no ehu pa na mo na mo bebre dachi because mo de aye hwempuro mo de nchine boto sika o manya bia di o mo sisi fie awie o mo aye de o mbeye na mo nso a mo ba no mo dachi ne sen enti mo nso de na mo nkasa na ye nyina ye mo ne chire Ghana fi se de ne mo ekoi e ja ne sa de a enkokorafuo ya beto Ghana atwene baabi na mo na mo behu na ma ne dachi wei aya afoku enum nsem ni na the new publisher eden semana on pay na o tirema pani bi fo ni da ha na musie ne papa yo mu kirema on kura no e carpenter ni na o ma hwe ne blofu kasem say dad calls daughter overfold to make us say kokro bete kason ne mpotem papa yi o mu kirema on wa ne ba abaya wedi mfinhye be yedu miensa o ni baba ya ena ne ba kuma aduane siwa otitiama na ne ba a wenya mfinhia be edu miensen e ba fa aduane no okukudi ye ina opani so ne ba na osehwe wunua kuma aduane na wadi wunua kuma aduane ene wadi ana mechire wo se sana sebe wanyina wonyansa na wofom na wunua kuma aduane de se de na adi ena champion man e fa ne ba wenya mfinhia du miensen ene ya heden aha mre okofa na de mienu ba kukura esibram ne baye bo no na kopimi se ne baye hu tututu akuro na chi nyina ye kuro ne na ho ye kuro ne pampam nyina ye kuro ena obi ekoko yi weja e positive amane se de asie ni mama asembesi wo mmode na mako fie wa ampa ne ampa ne ampa senior man ena we prepare ne baye abofre da ho no ma ne hu nyina ye kuro mpagya ande ne ko police hospital pokodu ho na team abofre firi ma akwakwara ho sema wa ankasa wo ba wadi wo baduane nti wa bono age ne nkwa e de afiri ne nsem eno so nsensem a abanie aye nsem pi e wo kurim the new publisher e de ho nsem e de aba na 15 petitions filed against OSP na Tampuli eno wakase chinsemike se de emperefo atwera nkrata se omosha ase atwere bi e de koma aban se omosra aban ontu yene aya de nyina aka ne
otamofo penny ya maame Gertrude Alaba Esabate kuna Ghana man penny ye ni se utu no se se de omo si OSP kisi aja ben hinna beto twade kane hinna beto twade kane saa wan hwe ni ya Ghana man penny be ho ne nanse yefi se enkrata ne nsa ka ye petition ma akoma akutundum 15 na ne nsa ka nti OSP kisi aja ben omo modern bibi ya onye ne tenten fi se de tie bia no aban betu no nanse ya nche bia mo betu no pa mana so aye hyepa na kino hwe ade awapin ho yefro ne yefo ya ni fankyere mu ewo the national voice ochiremu a government good board sponsoring Galamsey Professor Adai ena yakan yaka ho nsem ti yanka ho nsem bebre enti Professor Adai wadwane buofu behu Ghana mampani John Dramani Mahama ne buofu ane sami jamfi a ode ne nsa akosoro na ni age a o seresere se oba yi bibi ne ho ato no pa sana waban bai mu odesa ne nsa wo soro na ni age saa sami de mani age Ghana mampani na wira ho mani age katafa toso miensa ene edu ewo the national voice ene wuchiri Professor Adai aka na adwen say Ghana mampani ono na wawo modern so Galamsey na sena o sponsor wo no mamutu ono na sponsor wo mo abana na eye timunyai wontumi ntu ase ne ntu ase kira munyimani kura na Baumia 2028 blueprint ambition inclusion and a new governance kitecha pa Daniel Lal ena den sama ba se Dr. Mahundu Baumia enfim pimie na du no watwe de nso ade hunu no in fact eson pa sa Ghana fo nya kwanya na ka Dr. Mahundu Baumia mu de akwanya hye ne nsem bio se omra na omebo dwumaden na omeso me Ghana se o mampani a ka Ghana fo atadwufo wa anka yate denne pa ebete denne ti we de eno sensem no se Dr. Mahundu Baumia e wani so ade hunu a se Ghana de o man hye ne nsem bio a aba se o mampani na o mampani be de kyerem poni ye hwede yi hu ye na o mampani ankasa omo kyerem se daka tata na no mo wa potroka ne bi no yesi apotroka ne bamponi ne obenyini ko bedwane pa o tumu fatumi ne ma Dr. Mahundu Baumia na ma sesa Ghana fo hyebre ne de yakwe de omo kyerem a wa tokodo na the source ko wakrata nde bi nam ono so kyerechire ma MIIF under fire for hiding completed 2024 audit report yaka ho nsem dada yen ha ye ho emdu ho abubu bio reporter penifo de babonten say MIIF we afa kuntu na sa kodwiri sika bi dia fo mbotoma adwumakoi ba meboa Ghana mu wanka sa di furupe wa be kasa anya no kure sa so penifo chirim say ye no kure to munya so mo totete nipa bi achi na mu de sabinsem hunu sa no mo di nsem hunu amadi na ho sensem no na penifo chirim a NDC has created 0 jobs 1 year in office poku adusa ni na ochiremu asese di aban baaye no omo akasa de bia no mo kasa na 24 hour economy bibie nyuma Ghana nyuma bebusu o manyimu na apprenticeship ne ade a omo chiremu aban baaye anya hwe na akatom ne soro na aban ade afe baako aban fa ne sensi ye bonkyere ye se obaaye no adwuma baako chen sei ina ode aba Ghana ha ebi wai omo chiremu aban baaye adwuma bia maye enyuma wo ho nyina dada na wo ho na onfa ba kumpunka ho enso bosha kese ode hye Ghana fo nye bosha ketwa ene wo betu mfutu ku Ghana fo ani ene ye to abeti abandada ene oba yi afi ba kuntem ani we aban fa edwuma ba kokora ma Ghana ha to pa chem tidide na mo ye na se ne sen eye na da keka na asem pese mo kire sen we ye poku adusai ene msem ni ene msem ni ho sensem no yemfro ne yakuyanim nsem bi nam the observer eden samaba na the observer chirem say Accra Kumasi highway will become central spine of Ghana's economy ato forcing oswafo no yo mangana photo samfo chirem say o my Ghana say efrin club premantem ekokumase aban ede jepa ba se de tie bia no enche bia empenifo be yi akwanya tuma ebe se abruchira kwan
ene ye de abrochiri aba Ghana ye de Ghana ekwa abrochiri ewo manyima na hwemfo ni ode bae na akwan na kasa efe pa o asa bi kura ya fa wiem kura papa oh wow we de aban ya ade na mo chirim sa akwan no ena interchanges ahodo be baso no bebia traffic wo bia ban de be fasoro na ka na tu afasoro ho na ye kɔ overpass ne be bre na mpinifo chirim sa akwan no mpo mo nya ne sa hatu o dabi hatu de se ye fia obetirim bebre biem ene hafo na kase no ye di je se obi ankohia ne nyonko dabi de be ye ka be ye 4 ne ye nyina ye nam 1 lane ne ye kɔ na 4 nso nam nifa 4 nam benkum na kwani mu atre nti aba ne sa na nkwanhia ne kura so bete na senkanfo no bretente amukokuma so mudie no omu ni sa tie bia yemfa ne se bia se ode be donhwere be yenum na ekokuma se wacha donhwere miensa ana menu ne fa ne watu efri se ekwani mu beda ho mu se hwen tu simu a ade no no obi akura nkohia mu akɔ accident kura kosi nti na se mo kɔ manum tensa ene ye kan fa ye kan se Dua College ebe one of the best road in the West Africa bi ma to FM ha nyina kwan ebe papa ba akopɛ ebe Ghana from Accra to Kumasi aban na ahyeboi no de humfoni aba efe pa nti we die ato force nkyeremu a munya abotre enkasa aban we nsɔre no na wapra prechiri Kumasi ne Accra na bɛboa madwadi akɔso fi sɛ wo hwɛ nkraiko Kumasi a sɛ kwan ne toma business pa sɛ adwadi ni sika Ghana penya no enye sika kuma munya abotre aban ne guso ye nneɛma kama ho betom na nsenya ene ho nsɛm so aba ho nsɛm aba pam aba ti mo mpa yante aba na chi na ban ne ni abere so beboa na ne amatumi akonkan e de amaga na fo nyina observer no yemfiro ye nyina ho bio ne enko piem wo Supreme newspaper Supreme den nsɛm aba na ochire mi say Parliament tense as minority demands weekly briefing. Let me take it once again. Parliament tense as minority demands weekly briefings on the Galamsey fight. Said the account some that na we yen say yemere wo ho. Do man kuma na chirim say the tie bia na aban. Oso for sure man Ghana fuma gudie so. Ene yakwaye ne nsase so. Onumnya mfa ma kofi bua. Na otwe bia mebu nkonta en kire say the Galamsey no nsensem na ekọ. Eno ano no. Wa me nkonta o bia na pa. Bidwane pa ho sensem ena mo de abai mo de ho sensem e de aba na Ghana man pani ode aso akobɔ fom so mba kwesi sport complex e wo mayin beboa pa ma school fo nso ani age pa me bebia sia kan kama na fresh healing omo oda pa be koso e wo damigbawi 2 case no mo kirem say nene okumo the fourth retains position ahinse hu sensemi a ani ya chibi ne yakubu edem ne yakwa akwachi oba ahema de na esen ne ade a mo kirem say Ghana hindi ne sese de nya yize kra ya chibi no na bi ebutohwe sekusie no hon kokra kiredin the campaigner den sama ba no kirem say good board legalizing Galamsey. Professor Day fires Mahama government. Professor Day Japa. Said the Yaka one seven. Yen shada no masukobisi. Yaka one seven dentino. Sigana man penina na Galamsey no. O mama ho kwa na man futu. Na ompese Galamsey because so usile na kofa good board ba na mo mo je mo ho me na okrum ha se mwanya good bibira to na good na moto mo kofa firi hinfa. Enya Galamsey fo ya na moto firi o mo nchen mo tata wo mo. Mo dada Ghana for na mama Ghana for asunko edidi. Ene Professor Da insem no. Greater Accra MPP exposes Natoshi overrunning mate claims. Sana Natoshi nani bude abede a opre obojam nyina de ma Dr. Mahmoud Bawumia ka kire Ghana for say abato mokoto mfem pimie na duni na Dr. Mahmoud Bawumia edi nkugu no. Enye ono na ye no abana na atutu ne ma ye no. Otire ma sana maminani abrese Dr. Mahmoud Bawumia se kobase odi nkunim no kutu frank awo mpiam nyukundi ma kopro mpania o pro mpania be de kire di me wo fa ase na ato shiado senti na ni abere sa no we Greater Accra MPP fo mpanimfo na expose ni sensa de wo ye nyina no wo pro mpania be de kire na adi
tena wa hye de ebojam ekesetia Canada Japan wa said ya Dr. Manuba mi obedi nkonim no akoye o mampani abedi akire mi wo faase otoate ene ho nsema ba ko akata dia bana ko akata na se be hu se Ghana mampani da ha no musi na enkukọ project ekọ so enkukọ no do asompo no mde agubuom na Ghana mampani ehwe bisa na one asojafo bo no ho ban ni papi di na chi no mu kire ma senior high school so no de Nyankopon ya adom Nyankopon ya adom pa no yipuma kwema kata feta so miensa ewo de campaigner Ghana mampani be bo enkukọ yen ene emoa yen akoso ewo senior high school so ni nyina mu Ghana mampani chirim say school feeding no abadu nuane na bekọ ode abeba ombenya abe ene ade ane mompa so ombenya na mato maduane so ode o mankasa be di o mo na mbeto so tabe chirim say ode nkokọ nketenkete ne bi ko senior high schools ni nyina mu na mofra na anye nkokọ ene wachi nso impreko enyamwa ahodo na ntwie enwan obenya bi o school ho na abo asabe ya aban emfa sika nkoto nam emfa ma school for mofra na o mankasa benya mo na se base ye di nuane ne ba yi be ye nuane na makubi ne mo won ponche ne nkokọ ne ade a mukubi a na mo dia bọ maduane so ene me kese bia na mpanifo na aye banku special mamwa na mo aye nkatenkwan na mo aku aponche ba ko aboso ene mo twema num spede de power manyimo nkokọ no so muntumi nkum won biso mana mo nya ma ade nti mbekum bi pa motumi akum nkokọ be ye 20 na mo dia bobbo mo nuane so ne manchi bani ti wedi asemodaba enche mesa ase akosi na high school ni bi ana dijo ma no nko bi yankwan bi o ne nya bi mo yaduane so bisi senior high school ni mu be ye de pa wedi mo nchene enam kombi abani je pa ba mo benya nkokọ ene nya mo wa school eye pa ba tumi ya nkame ya meni beje pa bi nkola ne nya mo a ne nyina ya adwuma obewie school no kro betumi de akwa ni project a obe na adwuma to di aban ye bo abaso wakan for se fa yo wa anya de a ebe ha adwen na the new crusading guide e de binam na kwa ma hene nsensem ya na kwa ma hene foni da hanum si ekuamwa kuamwa Japan tosumienu echiremu a katafa tosumiensa ne nan edu katafa tosumiensa ene edu ana wochim se de adro idie osra ko abene adehya mo ho nyina ne ade a amuchiremu a kwa mahine calls for peace reconciliation as he reclaims Abene Paris after failed coup. Ocheme zedi akonwa nsaka nsanya kan bi ode ade ba kupa obehia pa ne ye nkabom ene adwentrato a ene asomdwe ene obehia na odi ade hene se kwawu mahene ti se de akonwa no mutu ne se banche na mom ya me adom ne saka na de bio entima mhyehyɛ sɛ nka mbɛsɔda kɔyɛ kupo no hɔ no mo kɔkɔ atia na mfa nti ohia asomdwe na ɔde abu kwawu man no ɛno wachi nso ohina dwentoafo a reconciliation reconciliation mo nyina mo nka mom na dwentoato ankɔso mfa nkyekire kwawu na manya ne saa ba akofo yire dura egu ebe ha dwen ebe sɛ kwawu entumi mfa ntuma pamfamfra ɛno ho nsɛm aba kwawu mahene foni da hanum se ya na English alata elders omu demand urgent state action as parliament disputes deepens timika se de mentem ho ase ne ade ekoso ahinsie hu sensema wo English alata penifo sre sanimani na abanye bibi mfamfa ho se de yakuro no enipa nso no gugyam so man hwe ni ya ebegeta de ama wono mti aban woni die mu ada omosra ye bibi fa ho se be ya English ya latanso wo menye o masomdwe na kru no afa ntoma pa etimi edi efra na Greater Accra Regional House of Chiefs overturns Ada Traditional Council's ruling to make us say die Ada Traditional Council fu no amuchirima Greater Accra Regional House of Chiefs no se as ahini hu sensem ekokoso wada no masesem kura omo betene sisi ade onyina foforo ti ade
bibia kwaka dia ma de hye mo ota Okoboy Harry Sami Jemfins success at Coco Board. Okoboy. Aka no so afọ no hwe o manga da pomudin so. Bernard Okoboy. Ochirima Katafeto sunsia e the metro lanes e bo amane se. Sami Jemfi ba ye no Coco Board e good board ho no ye adwuma pa sebe. Wotan kwadu ye ne milika. Onye nisi ni o yam pipi ni pi nanso Sami Jemfi wa ya ade pa. Oba ye no Coco Board ne ma e konkan. A good board, Mr. Coco board, can make a coco board, Martin Mufanchame. A good board, or ye you madam pa, to Montanachi. No fasten a yard to a bonabasso. So I are dear palm. Catafetos me and sour Dimetro lens H. Rim same. So whom must be your name or fast a sea dube queen. Protozua. Where Timmy Abwa and Menipama Comako Baye a pim any a hanum. 1,500 residents in community health drive. Wetimi amo nyina kwa hwe mapom din a nyama akwankan pa da ma de hwe mo su hum. Ento de me se me wo fa ase ma ntwempona ko bi. Se de etie bi ya ma ntwempona be ko. So ko bi. Doctor ma ntwempona te hum nim se wo de ko hwe apom din. Wa nkwa wa nya ade o. So MP nipa mako 1,500 makwa hwe mapom din mu kwa obi entua ka prempo na suspend achem oda MC over galamsey extortion scandal minority demands ne beka dom kuma ni kirem say ubawura mu achem oda wo MC senior man galamsey fo ogigi skafri o nchen ya nti ebe ya Ghana man pani pam no tunade aso 27 nche we ye anodompre odum nyamfo insama droji mashi bedwani na den se ko tuja mashi bedwam onpam no if se galamsey wi sko deje ho no no emwa o man yikura to onpam no kran firi no kura na ha dwen pa na English alata chieftaincy raw intensify elders call for immediate state action se de adi kan sensem na yes say English alata nso ejada ho ahinsie hu sensem enyenyenyen yabanya nso de yaba ha dwen pa ampanifo ede chopa kese akoto abanya nim se abanmoa na manso twen ekoso na so ntumente na bibia ntodin na yeboa na yatumi yagye asase aboyen sase ho ban wo maemu na yense no akwemu hene of mpasaso number 2 ede de srede atoga na banim so mo apa na galamsey no ese ho pa pasaso hene number 2 aban wo modern na sede galamsey ni se ho na ohwemfo ne ode baa na in fact ehu pa sede o motu galamsey asese asase na tan ti o mu kirim se Ghana man pani bibi emfa ho kuwa kata ne hunsam na dɔɔso me ye kase be kan nyina dwumadie ne nyina be kuwa kata mo boso nti yemfa we nso daily analyst de aba without fear or favor no kirema mpasaso number 2 chief begs Mahama to intervene nti pasaso number 2 no se galamsey no said ya se na tena ye no Ghana man pani amfa nansi fuma be hadwen wa tokodo Sansona Senior High Schools to operate poultry and livestock farms. Ghana man penny achirema school for no moba bedua mbenye nyam wo yenua mobenye nyam wo school mu na ye mofra no motuma nya bi na modi abomadua no so school ho no ma mommo kakra eno nsem dia bana GGA president demands tougher action as fake mattresses fake mattresses fraud market nti GGA president and Abed Kobna Jomfo chirim se mattress pi eba montana enye kura ni nyina ye fake nti aban sore na onye bi mfanfa ho na ha adwen pam na make say Wa Technical Institute shut down following violent student protests nti school for nkola na kwaye oyachiri bia basabasa ye ko so nti panifu ato Wa Technical Institute no mam se make say de achire din panifu atom obi ankopa ne ba bi ntina Sambayo ye kyerɛ mo bamba sabase yesi dia sabe ye ntena sema asifu amfo nti o matu school num kyerɛ yedin kuwa kata ande nsem pii na ne ba dos pa na so yenyina we so na ye mfensi na sanso na graphic sports say save a Sipon stadium international mo second takwade kyerɛ mi se
Enfim pimienu ne nwotwe. Abanda de twa mu yi. Yena ya papa John ejekum kufo. Etumi kosi agrupa maka sia kama takrade esipon. Ene Enquiries ye ne mpan ene nnoe ene disu afurisa ne watakrade. To mo sere aban mesiesie ni kama ne mfantuma pemfempura. Na sade esipon aye no. Ha dwen ye pam. Na Arsenal back down interest in Semenyo. Ti Semenyo de sade aye no mo se Arsenal fo ani abre pass o mo saka no mo pe. Katafeta sonson no graphic sports HMC ye ni aya Ghana ni a usi na kan. E de bomb of on na me boa. Bomb of mo chim so mu hia no. Semenyo nkobo ma Arsenal. San Arsenal etwa Tottenham for sen. Is it 3-1 and 4-1? 4-1. Tenwa omo tikeke do de sra me wo fa kudus echi e wo kokora no hunu fie kwan. Ade Arsenal for de mo no. Bra kobra yem fancy. Na dwumedi aka ne ntoa so na birthday ba ko menim sa menti fru na me nkomra nso a. Boss bo am ya na menti fru na ye nkokora na metamo no. Medini nyina anya sa be hadwen. Na we birthday ekodi ama Ratios JB Mafo. Owo manso data no na ne papa ne den ede Adisco eno so we hye ne ba Ratios JB Mafo sanya menhira no na na wudai onya ne kese mpagya no emfani fradomu ekwadomu. So happy birthday goes to you Ratios JB Mafo awo manso data no o papa ne den ede Adisco o se yenka ncho so pawasem yi podo papa nti yakopon ma kwantenten ahoden ni nyansa obesua de abeyo panipa ewo mayimu. So once again happy birthday goes to you Ratios JB Mafo manso data no na wo papa Mr. Adisco no see emfa birthday we emfa ma. Right. When that says so what do you work at Mo Botswana na pay with your brain. We are going for a quick commercial break here back and that's what home Obia Jumedi no. You better trust so train. You better see ya. Everywhere for everyone. Ekunim die no asaba afedie. Me winisa ase obi ani abre esisa wadi jollof no. The luckiest season 3 aba. We yi akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubeje sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to tickets ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile money tiaka. Enu ano no wabeka agudie no ho. Kwan fufura obetumi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo thelukkiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia mia community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetumi ato ticket no ama wo dofu bi. Ana obaba o penasem. Se wo Ghana fa boba money tia. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa banka di tia. Ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. Bo *712#. Ana se ko thelukkiestafrica.com. Yen kambom na yenye lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest jumedie yi. Enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Minia femme waso eni wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogu mi na se oni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, echegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, dear Dime Papa. In the padem
Home dear Ebuso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo Koforidia. Ebrin so be hu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta ye wo frafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana fwe yatia semdene Abibek Enterprise eden yamba papa bo seba nentade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abibek Enterprise ye wa mantade ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo wo so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise domi total filling station enche hwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. High Life Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. High Life without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band high life music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Because I was a baby, I'm because I won't go there, oh, and then I want to put down so dear. The town was young, I sing, crying. I didn't and I go. So, no need but you. So, you'll see every day. You'll see me on the samurai. But you sleep, then you see you get to know. So, you'll see every day. You'll see me on the samurai. But you sleep, then you see you get to know. Yeah, you will sleep, yeah, you will sleep, so many times on that way, and you will see you, and you will sleep, yeah, you will sleep, so many times on that way, and you will see you, and the one that you don't suit up. Fanya kwajo, amyewa ngiora kuasa. Wajo foso wafadi ai. Obro yima usu wadu yo doctor. Usika mwana nani ajia. Yapasa na biakia. Oro yachi. Wani mwana mti umwani bring kwajo. Wani usiko kwa. Yeni usiko yendo. Yeni usiko yendo. Yeni usiko yendo. Susumani paso nada we. After 8 a.m. here, the Studio Breakfast Show, Anidaso Wɔhɔ. I don't so quiet now. As you know, I'm about to boy. I don't pay my money. Give us speak up some premature ejaculation, sexual weakness. I was so to me now, so papa. So well, Ben Memo. I can't make up for the amount here. Give us speak up songs. Give us speak up songs. All right, to pa.
Mema obejina wo na so. Yeah, give us co-capsules about what say ya upon apostle. We connected to one team ne hawa. But don't you give us co-capsules. Give us about me don't support your immune system now. I put your malaria typhoid. I fake on these. Black Stobia pharmaceutical shop will be a benyabi at all. 0543-222-470. Give us speak capsules, give us co capsules. Give us a bomb shot. It's a winning season again this time around. Jessica Guyaboto. The luckiest are crowded for mobile phones is here. Star 712 hash. Star 712 hash. Also, I agree with Sudibi. Sikana Dawson. The luckiest are crowded. Also, to be. Star 712 hash. The luckiest are crowded. Also, what to me to be. Options in the you know. Option 1 and I feel option 2. Option 1 kasana wo to dia ma ho. Option 2 wo to dia ma for fra. So wo dia grow be. To me do momo atua. Wa ma no ne so wo do bank card na atua. The luckiest are crowded about. So so dia grow be. We ya grow pa. Agro di sika ba dia. Agro papa pa. I want them say we tickets back no. Can multiply your money by 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community and so 10 times the amount of money you stake. This is your golden chance. Let's hop on. Let's get lucky. Since lucky dear baby. You can catch your data pay for mobile phone. I also dear baby. Star 712 hash. When you're there, baby. Also Jessica Fagubo to Star 712 hash. The luckiest are crowded to be. I'll be back Enterprise and Control. Home of quality bills with a wide range of clothing and accessories for everyone. Will be at the home. Man and member dear. I'll be back Enterprise. And Manta dear. One skirt, one top, just one jeans. And member one jeans. I'll be back Enterprise. T-shirt, papa, shirt, tracksuit, cargo shorts, underwear. Enter the papa just you know. I'll be back Enterprise. When you're never one according to an entire year. There'll be more band of them. I want to do the I'll be back Enterprise. Your bags, bedsheet, pillowcases. Yeah, man, Dawson. I'll be back Enterprise. Yeah, that's your crime. Yeah, the dummy total filling station on a bunch of pepe. 0543-812-9775 020-815-6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Quality you can trust. Obia Sabe Canada. I'll be back Enterprise. Alabama Mimusa so what to me and Monsieur. One Monsieur na one Lumba in Super. Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Correct pa. It's pure in every form. Just get a grip. Lumba in supernatural mineral water. Very ensure that Lumba the buyer. Friend Lumba in supernatural mineral water.